Hello guys, hello ladies. So hari tu kita orang ada pergi Manila, pergi Filipina. So sempat beli perfume from one brand, MNLA. Dia ada beberapa perfume dan ini antara perfume yang kita orang dapat for him and for her. So for perfume for him, kami ambil bau Panther. So bau Panther ni sangat-sangat fresh bau dia. Dia bau floral sikit, bau fresh, ada warm, spicy. Dia punya top note tu ada bau citrusy, ada bau buah bergamot. Memang sedap sangat dia punya top note tu, memang sedap. Lepas tu, okay, forgot to mention yang ini dia parfum tau. Dia bukan EDP, dia parfum. So dia punya concentration tu lagi tinggi. Dia punya base note pula masih ada lagi bau-bau warm spicy tu, ada bau fresh tu, tapi dia ada sedikit bau more spiciness, ada bau bunga cengkeh. Pula base note dia pula ada bau keluar bau animalic, ada bau civet. Mungkin tu sebab dia panggil Panther. But apa kaitan Panther dengan animalic civet? I don't know. So korang boleh pergi try MNLA perfume Panther ni dan bagi tahu apa pandangan korang dekat comment section. Dan jangan lupa follow Kokoro for more info tentang perfume. Tampil yakin sepanjang masa.